Paksaden pum uipamar uipapau khara update tawjari. Popigi drive. Zivani phagat khre. Kangpokpi district amasung Zanten district ki tongan ba mafum sing the security force ngarang dagi ngasi fawada. Punna ekar yangkai ta tharamba popi pampi sing yan thatuna mahan kiba galoidana. Popi mahi ofium kg 2.500 phagat pangam khre amasung village safe ani su phagat khre. Ngarang Kangpokpi District Police NAB Forest Department amasung SDO cycle yawa team amana Kangpokpi District ki Pangjang Village cycle da popi yan thatpagi drive chataduna ekar taragamang arom da tharamba popi pambi sing yan thatuna mangan ki amasung masiga mari leidana makata natijin bagi thabak chathanaba regular case summary start dauke driver dugi makha satharapada ngasi District Police Kangpokpi Village Sifani phagat ki Faraba Village Sif ani adudi Kangpokpi District ki S High Court Village ID Road ki Sif Satlal Khongsai Sahyangkai Gatarit Apokpa Dempo Khongsai amasung Kangpokpi District ki Kholen Village 8 miles Sawang Kini ki Sif Satko Au Kepgen Sahi Kuntra Gataruk Apokpa Gamtham Kepgen ni hana police ki phangpa paun hairi Ngasina SP Santel ki yang makada SDBO Santen Lusingpa Santen District Police Ait Emer Laikungi Apunba Kangbuna Kongtal CO Bigi Tarhamanga Suba Samrafals ki Sapor Kaloidana Indo Myanmar Border Liba Sakbi Karong Sub Division ki Manungsan ba Kolmotland Amasong Kongtal area da Popi Yantat Bagi Drive Sataduna Egar Kuntra ka Mangaram da Tharamba Popi Pambi Sing Yantatuna Mangan Gre Driver dugi Manungda Kangpoksang Amagi Manungda ki Plastic Polythene Amada Pek Tauba KG 2.500 rom lumba popi mahi opium su pangbangam ki amasung Kangpoksang tarahian basu mai thadoki security ki apun bakangbu adu COB tarapanga soba Assam Rifles Kongtal da game tawdun lairi amasung makatana drive sa thagi gani ana police ki phangba pau asina haire final electorate roll fongkre status ki assembly constituency humfogi final photo electoral roll ngasi fongle Saliva sahi lising ani kulumdogi January amada reference waraga final photo electorate roll asi phong bane final photo electorate roll phong bagamari laitana ngasi lampel batalaiva chief electoral officer Manipur ki office da permission ko unabada additional chief electoral officer Manipur come in charge chief electoral officer Manipur and Pravin IAS na high final photo electoral roll asida yawriba apunba elector gi masing asi Lakon lising yang kai kataret sanifai yang kai gamari ni. En Pravin AAS na makatanahay afon ba elector masing lakon lising yang kai kataret sanifai yang kai gamari asige manungda nufana. Lakmafan lising marfudra mga sani sumna nifan novina lakdara lising humfugani thoy samri kun gadaru ni. Third gender ki masing na sani kun ni gender ratio na lising amaga sumna humfugani pani masi. Mamangi draft photo electoral roll da wakiba lising amaga sumna humpuga taruk aduna nupi elector singi masing hangalakpa adu ulle elector to population ratio yang bada handagi final photo electoral roll asda Manipur gi apun ba mising gi sada yang kai ga tarit dasmik humbangha asi electoral roll da yaure mamang dana chada yang kai ga tarit dasmik tarit sononi hadarapa gi maramdi electoral roll da duplicate jarumba Save date na traganat like daba mayam tu lauthoki badagini habo wafum and Pravin na thamlagle Mana makata na hai mamangi electoral roll da leramba apun ba polling station masing lisingani changfan yang kai gamapan ne ado bangasi fongli final photo electoral roll asida di lisingani changfan yang kai gamanga oire polling station mari hantare polling station mari hantarakpagi maramdi Imphal is the polling station ama hengkalakpa Susanpur dana polling station manga hantarakpadagine Mamang tadi nauna elector oiba yaraba sing electoral roll da changbagi changyam na nemlammi adobo kumjali sing ani adwai dagi hauraga election commission gi makada voter awareness program mayam paikalakwa leadership program mayam satharakwa madi stakeholder mayam yauraga miyam da khanganara honarakpa adogi mai electoral roll asida uwa fangle state asegi apunba missing gi sada 57.35 electoral roll da yauriba asigi manungda sahi taraga nifan dagi tara pamban phawgi age group da laibana sada 1.30 ne Election Commission of India na tharakpa Manipur gi apunba duplicate voter gi masing asi lakh amaga lising kuntra ka humdoi ne masigi data asi hek phangbaga district kudimakdagi verification chathari Hauji Phawcha da 40.70 verification tawba loire
assembly segment amleiba Ziribam di verification loire. Assembly segment taruk leba Bisnupur district sada 93.8, assembly segment ani leba Tamenglongda sada 13.7 verification loire. Sama nama photo assembly segment anida gihena yarom bagi apunba case masing lagama lising kuntra humdoi samanga yakai humdoi ni harba case sing asi loina bag DEO sing ERO sing na BLO sing da sindaraga fil verification chatabane. Housing Satabada verification Chatabal Loikraba Chada 40.70 aduga wat hauri basing adu mathangi qualifying year April ama fawagi manungda loisinabagi pandam thamle. Verification pomloi loiraba matungda state asigi assembly constituency humpumaki electoral asi yamna bayak sengna mayak sengba electoral roll ama oigani haiba wafam and pravin na pami sinda thangke. Manipur amasung Myanmar anigi marakta asawa drug mafias na network semdon drug trafficking sathai CLWS report. Drug mafia natragana drug kingpin singi waiva akan ban network ama Manipur amasung Myanmar marakta Golden Dragon tana vice versa oina povi smuggle taunava semdon laire and Center for Land Warfare Studies CLWS ki report aman haire. Report asigi matungina asingamba satiraba tracing asi muthanaba state government ni sa Thadolasi amasung waro drugs campaign sing lisingani taragani fandagi hauduna. Se Minister N Biren Singh biyang makada sa thaduna lagdi. Hausi su se Minister Biren na lead toba government asina singgi manung hanjinba zagada tharamba popi pambi yatatuna. Masigi distribution amadi tracing asi thingna ba tongan ba metha sing sinaduna government asina kana khonaduna lagli haire. Aduga mamang saigi May amasung Augusta da Tengnoval district ki phagat khiba masing jam level pa cro taraga mari rongi drugs world is yours W white tablet aka party drugs sing asina takpadi isu asi akan ba action ga loina thengna ba mathau tare haibani masida sunate tongan ba state asigi mafam kya da nomagang dana fari ba drugs sing asin amuk henna problem asi complex uhenduna lagli. Thangai sing namak war on drugs ki campaign asina status ida leiriba drug ki problem sing asigi solution oigadoribra haibasi hangningai oiba question nama oire hana report asin haire. Report asina makha taruduna progress amsung development sing Manipur state ta tamna sangsinduna lagli. Aduga secure oiba ponsi mahing amasung economy hengana bagi damak lenga asina su physical connectivity anova infrastructural project sing tourism sakhwathana bagi damak Anoba educational institution singda focus piri. Masna state amasung praja singda mapanggal haptuna India gi AGS policy ki platform oiduna Southeast Asian SEA nation amadi adai country sing samhana bagi manglan mangphau na bahorakle. Aduga amuk anoba manglan asigi iroina na nauna hengalakli ba ahoba Indo Myanmar border dagi drug trafficking amasung state asigi drug user state asigi asoba samesya am oiduna chatharkli ba sakol lamjel asida chawna chaithing piri and report asin haire. Drug trafficking asi Manipur state ta anuwa train abadi nate adubo ikhang khanguduna parks na popi cultivation tarupa asina red signet sing hengalakuna northeast region amasung India gi mafum kya da impact pi ba horakle and report asin haire. Nakala maromda Christian satpasing na Bible ki bagdak ngak na salawadi profit hafam thokte Yumi Horam. Christian lighting satpasing na Bible ki bagdak ngak na salawadi profit pabi hafam thokte hana isam ki president Yumi Horam na fongdokre. Awafam masing asi isamamadi Cohesive Association Manipur na Sosanpur da leiva Msongkel Model Village ki district training center ki holda pang thoki ba profit hafa Mafung panatuk na ba village chief amadi public dictator sing khana naina bagi thorama bada pangdoki bani ngasi pangdoki ba thorama tu da social worker nongthom Rajen LS Boy Cohesive Association ki vice president holkhom hauke isam ki president Jemi Oram secretary DS Banmai Koki Khanglai Lup P ki president Kamthang haukum na sing ba sing saruya ke Khana naina bagi thorama tu da saruya ke ba Cohesive Association ki vice president Holghammak haukim na fongdo kibada Cohesive sing na hanadagi popi pambi thawa thinghana pa kyarak honatuna lakre adubo mai pak pangam tada lairi kumjali sing abagsapan parfutra atwaida ganja pak sana tharambadagi tamna tabda popi namho chinba hokibadagi maru marang ta khibana misamna thingbada awabu oi hauji laiga na puning sang na thabak tawrak labanina punna khonaminna bagal loinana irailai na sendong tan bagi hainabi laikhawa popi thawa mioi sing mainstream da halakhana daba alternative
क्रॉप पीनब होनब तंगाई फद्रे हौजिक ओइरिबा फिबम मसिदा खुदकता तोपो हाइबदुदी खरा वाना थोकनी हाइखे थौरम अदुदा सरुक याकिबा कुकी खंगलाई लुंगपीगी प्रेसिडेंट कमथांग हाउकिमना फोंदोखिबदा कुकी एनपी मणिपुर की मफमदा मखादा लेबा लुपसिंगना पुनसिनदुना जॉइंट एंटी ड्रग एसोसिएशन सेमदुना थबक या तौखि अदुबा इंग्लिश सिंग अनि तरागा मपंदगी कोविड लाइसत लाखपदगी सीएसओ सिंग थवाई हिंगनब सेनरंगिदा खुंजा सिंगदे पोपीदा अयंब माय ओनसिनदुना लेरमले अदुबा कोकी खुदिंगमक पोफी थाबा ओइना लोइना उपस्थित तहोनिंगदे लिसिंग अनि तरागा मपंदगी लेबलुरबा एंटी ड्रग ड्राइव सु मखातना चथबा हौरे सिप सिंगना थौदांग लौदुना मंगन बसु यावरे मखातना अकन बखोंजंग चंगसिलगनि हाइगे थौरम अदुगी मखा तरकपदा योमी होरामना फोंदोखिबदा बाइबल लाइंगना हाइबा वांगना चलु हाइबा पौताक पीरिबदु ख्रिस्तान लाइनिंग सत्पसिंगना ngakna चलबदि लाइगाना पोपी थाबा यारोय हाइबा वफम ngakna चटफम थोगे पोपी थादुना अराइबा मदि यामना थुना फंगबा सेल पांबना अखोइगे मिरोल असि लोइसलमलाबदि सेल पाइबगी करी वहन थोक लेरे लाइगाना पोपी पांबी थाबा थेंबगी चांगसिलिबा खोंजंग असिदा अखोइ पुन्ना साउगतमिनसि हानसु फोंदोखे मखतरकवा अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा ग्रेटर लिम वर्सेस फ्रंटियर नागालैंड नागा की मियाम मफुंग ओइना लैरिबा लालौबसिंगना ग्रेटर लिम नत्रगना ग्रेटर नागालैंड की डिमांड तौरकलिबा असि फना कोइसिलगले होय हारिबा डिमांड असि की मतंगदा हौजिक फावबा नखै सेंगबा वफम अमता मरि लेनबसिंगदगी पीगनी नत्रगना पीरोय हाइबामक्ति लैत्रिदि हाइबाबो डिमांड असि ओइथोकलोइदबा डिमांड अमगुमना सेक्शन कया अमदि लौनरिबने अदुग हारिबा डिमांड असिना मरम ओइरदुना अखोइगी स्टेट मणिपुर असिदसु ट्रेड पीरदुना लाक्लिबा असि कोइरगलबने अदुग हारिबा डिमांड असिगी मराइबा करिनो हाइना तंबा ngamdringai चेरगसिदा हौजिक अमुक फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड अमुक लाकपा हौरबने हारिबा डिमांड असि हौजिकति इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मनाकोंगदसु थुना यौरबा याना लैरबने स्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO नदी हिरमसिगी मथांगदा जनवरी 5 गुवाहाटीदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनबा अमदा मखोइगी अपामबसिंग असि तक्सिनगनी हाना ममांग थक्ता पोंगदोकिबदि लैखिबने अदुगा अमित शाहना अगरतला लाकपगी लंबीदा लाइसिल का हेना कुंगना थाजिलकपना मरम ओइरदुना गुवाहाटी एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग तौखिबगी वफमदि न्यूज चैनल क्याना रिपोर्ट तौनरखे अदुमनमक ENPO ना अमित शाहगा गुवाहाटीदा उनगनी हाना ममांग थक्ता फोंगदोकिबा वफम असिना करम तौकिबा हाबेदुगी मतंगदरे न्यूज चैनल अमतरा रिपोर्ट तौरपगी वफम अदुमदि लैत्रे मरमसना ENPO की मुसिंगा यूनियन होम मिनिस्टर का गुवाहाटी उनकी नत्रगना उनगिदे हाबसिगी मतंग पाउसे असिना करिगुंबा वफम अमता हाइजबदि ngamdre अदुमोइनमक अमित शाह गरतला की खोंसत लोरबा मतुंगदा इम्फाल दा थोंगलखरे इम्फाल की खोंसत लोरबा मतुंगदा नागालैंड अमु खोंसान गदौरिबने मरमसना ENPO की मिहुतसिंग असना अमित शाहना नागालैंड दा लैरिङैदा उनगदौरिब्रा हाबदुसु तंगतांगबा अदुमदि खंगद्रे ENPO की मिहुतसिना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनबा नत्रगना उनदबगी वफम असिना तोंगानबा तोंगाना थमखरगा हौजिक ENPO ना तौरकलिबा डिमांड असिसु तराइना लौबा यारकलोइदबा मदि वैरकदौरिबने नगल अमरोमदा अमुक ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ना नागालैंड मनुंगदा फ्रंटियर नागालैंड कौबा स्टेट अमा सेमदबा अमदि मदु तौद्रबदि सही असिगी मनुंगदा पांगथोकदौरिबा स्टेट असेंबली मेखल बॉयकॉट तौगनी आइबा वफम फोंदोरखिबा पिरेपसिंग असि हंदोकपिनबा हाइजबा हाइना नागालैंड स्टेट कैबिनेट मिफमना वरेप लौखरे हाइना नागालैंड की पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर नाइबा क्रोनुना फोंदोरखरबने अमरोमदा अमुक नागा पीपल्स फ्रंट NPF की लेजिस्लेचर की लीडर ओरिबा आजो नाइमुकनासु ममांगतदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहदा सन नागालैंड डिमांड तौखिबा वफमसु लैखरबने डिमांड असिगा हंदक अमुक ENPO ना तौरकलिबा फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड असिगा की मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना करी करम तौरकदौरिबा हाइबदुदि हौजे अखोइना मफम मसिदा इराय लाइना लेफथोकपा ngamloi हाइरिबा लाकनरिबा डिमांड सिंग असिगी ममांगदगी NSS आइमना बतम कयागी ममांगदगी इंडिया गवर्नमेंट वरी सानारदुना तोंगान तोंगानबा डिमांड कया अमा तौरदुना लाकलिबनी हाइरिबा वरी परिंग असिदा NNPG सु अमुक यावसिलक्तुना ग्रेटर लिम की डिमांड सु तौरगा लैरिबने हाइरिबा नागागी असौबा लालौलुप अमदि बॉडी असिना तालादुना लाकलिबा डिमांड सिंग मनुंगता नागा ताबा लममखै पुनसिनबा नागागी असौबा फैमिली अमा सागतपा हाबसदा पंदम थमलगा चंगसिलगलिबा खोंपम असिगी मतंगदसु हौजिजु करी ओइरकदगी हाबसि तंगदांगबा अमा खंगदना लैरिबने असिगुंबा चरेक सहिंगनबा मरकसिदा हौजिक अमु ENPO ना तौरकलिबा डिमांड असिगी मतंगदा दिल्ली ना करी करबा पाहुम पिरकदौरिबा हाबसिसु मियामना खौरांना ngainaba पुनिंग सिंचिनिंगा ओइबा अमसु ओइरकपा इहाय हाइना खल्ले हौजिक नागागी तोंगान तोंगान बलुबसिंग अमदि नागालैंड मनुंगदा ओइरकलिबा फिबमसिंग असिगी मतंगदा मोट पोंगदोरकपा हाबसिसु अरुबा अम ओइरकदौरिबने
मरमदि मखोई डिमांड सिंह असिदि सेंटर दा हाइबसे इंडियन गवर्नमेंट दा तानबा डिमांड सिंह आक्तने अदुग हौजिक तौनरक्लिबा डिमांड सिंह असिसु अमगा येट येसिनबगुम नसु उरगले पुनमक ओइदुनसु हानदगी ग्रेटर लिम की डिमांड तौरदुना लैरिङै सेरगसिदा इदौनौना फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड तौरक्लिबा असिगिसु मरम लैरमलोइदि हाइदब ngamde अदुबो करी करम तौरक्पा हाइबदुदि अखोइ पुंबना येंगमिनबा ताबने माखा तरक्पा अतोप पाउदा बीजेपी अमसुंग सीपीआई वर्कर्स सिंग मरक्ता खुथोंनाग्रे मियोइ तरेट पुलिसना फाख्रे त्रिपुरा दा सही असगी फेब्रुवारी थादा पांगथोकदबा स्टेट असेंबली इलेक्शन की मांग ओइनना तोंगन तोंगनबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग भोट खोंबगी थबक कंखनरक्पगा लोइनना वर्कर मसेन की मरक्ता उंखनबगी थौदोकसु यामना तोइना थोकले हौकिबा युम सगाइसन नमिकी नुमिदांग वरमदा बीजेपी अमसुंग सीपीआईएम वर्कर सिंग मरक्ता इलेक्शन कैंपेन ग मरी लेनना उंखनरक्पदगी वायलेंस की ओइबा थौदोकसिंग थोकरे अना पुलिस की रिपोर्ट अमन हाइरे पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिना थौदोकसी काकरावान पुलिस स्टेशन कोनबा राजनाथ नगर एरिया थोखिबनी नकलनी की मरक्ता थोखिबा उंखनबगी थौदोक अदुना मरम ओरगा दुकान अहुम अमदि खामदुन लैबा गाड़ी खरा अमंगता थोगनके थौदोक थोपगी पावे फंबगा खुदक पुलिस टीम अम मफम अदुदा संगसिंदुना इरांग कंट्रोल तौखिबगा लोइना मियोइ निफान फाखे मदुगी मतुंग मियोइ तरेटी थादोखरे अदुमैना मियोइ अमदि मखाता नौहंग पाउंग सतनबगिदमक पुलिसना फाजिंदुना थमले थौदोगसी गमरी लेना पुलिसना एफआर अनि रजिस्टर तौखरे हाइरे लुपा करोड़ अडिगी ट्रक कोनना नुपी अमो फारे यूपी उत्तर प्रदेश की बहराइच डिस्ट्रिक्ट शास्त्र सीमावल एसएसबी अमसों पुलिस की अपनबा कंबू अमना नुपी अमा लुपा करोड़ अनि की ट्रक कोनना फारे हन पुलिस ngasi फोंदोखरे हिमाचल प्रदेश दगी मया कौवी नुपी अदु ngarang ड्रग अदु पुरगा नेपाल दगी माकी स्टेट तमना लाकपगी लंबी दा फाबनी हन पुलिस ना फोंदोरगले बहराइच की एडिशनल चीफ सुपरिटेंडेंट बहराइच की एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल अशोक कुमार हाइकी नुपी अदु डिस्ट्रिक्ट असिगी इंडो नेपाल बॉर्डर लेबा रोफाइडिया चेकपोस्ट एसएसबी अमसुंग पुलिस की अपनबा कंपू अमना फाबने मांगोंदगी मालेमगी कैथेन लुपा करोड़ अनि ओइगदबा चार्ज केजी अनि फंकी अन मांगना फंगदोकले एएसबी हाइकी मांगना ड्रग अदु नेपाल दगी लोना पुरखिबनी अमदे हिमाचल प्रदेश अमसुंग दिल्ली दा मखातना पोखिनबा थौरांग तौरंबने फारबनपी अदुगी मथक्ता नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एकी मखाता केस अमा लौखटपगा लोइनना मखादाना थिगनपगी थबक चधरी हन सुमागना फोंदोरगले उपंबीदा थोमजिनबदा तरुक सिरे कर्नाटका की बेलागिरी डिस्ट्रिक्ट ngasi gari ama lambi nakal da hauba upambi amada thomjinbadagi nufi ahum jamna jamdrabada miyu taruk sikibaga loinana atoba kharana sokle ana police na phongdokre police officer amana phongdorpa matungina thawdogadu ngasi anganbada balgati district ki chinchanaru area da thokibani manhai ki driver na control kambugdabadagi gari adu lambi da gai tokraga upambi amada thomjinba aduda miyu manga khudakta siki amasung atopa kharana sokhe अदुबा सोकपा अमसु अस्तांदा पुबगी लंबी दा सेकी हन फोंदोलतुना हाइकी लाइखिद्रबा सिंग अदुगी मनुंग नुपी अहम यावरे मिसी मिना नंगलिबा मियोसिंग अदु बालगाटी डिस्ट्रिक्ट की होलकुन खोंदगिनी अमदि मखोई सावादाट्री दा लैबा अरेनुका जालामा टेंपल दा चटपगी लंबी दा लाइबक थीबा थौदोग अदु मायुनाखिबनी अना ऑफिशियल अदुना फोंदोरगले अरनबा पाउ संदोक्तनबा अपील तौरगले वंदे भारत एक्सप्रेस दा नुंगना थासिंदुना अटैक चथकिबा अदुगी मथांगदा अरानबा पाउ संदोक्तनबा वेस्ट बेंगल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपील तौरखिबगा लोइनना हंदक्ते स्टेट असिदा वंदे भारत एक्सप्रेस दा अनिरक नुंगना थाजलखि आइबा थौदोक अदुगी मतांगदा थिजिनबगी थबक सथबा हौख्रे नुंगना थाजिनबगी थौदोक अदु अनिबक वेस्ट बेंगल दा थोखिबा नते थौदोक अमदि बिहार दा थोखिबने मसदा पॉलिटिकल की ओइबा खुदोंग चाबा लौनदबगीदमक अरानबा पाउ संदोक लैतबनी हाइरे पोस्ट ग्रेजुएट तौरिबि डॉक्टर अमा मथनदा एनेस्थेसिया डोज मरी काप्सिन जदुना सीजग्रे भोपाल लेंगाना चलाइबा गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी दा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चथरिबी सही कुनगमरी खक्तंग हारिबी नुपी डॉक्टर अमा एनेस्थेसिया ड्रग डोज मरी काप्सिन जदुना मसाना लैरिबा हॉस्टल का सिरमले पुलिस की पाउ मतुंगिना आकांक्षा महेश्वरी कोबिनपी डॉक्टर अदु ngarang numiदang वरम मसाना लैरिबा हॉस्टल का सीना फंखिबने पुलिस की कादगी आहंगबन जंक्शन बालसिंग कोनना सिरिंज अमसु फंगे कोहे फिजा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज विजय सिसोदिया न फोंदोरखिबा मतुगिना लैखिद्रबी असिना 2.5 ml के एनेस्थेसिया डोज मरी काप्सिन जदुना सुइसाइड तौखिबनी हाइके माना सिरमलिबा हॉस्टल की का अतुदगी पुलिस ना सुइसाइड नोट अमसु फंगे लनाय ओइबा मरम क्यादगी माके पुंगनिंग वखल टेंशन फादबा गमद्रे मसिना मरम ओइतन भागना हेंजिनबा खोंथांग असि लौरखिबने
Kanaguba miyo ama tamhang na suicide tawbaga marik lena senaba leite hana note adu da irambasu police ta thengna ki haire laiki rabi doctor asina note adu tamhaki apokpa gi mafam dasu apokpi gi mafam dasu ngakpiyu haiba wafam iramke agansa mahesuri asi legana salaiba GMC asida pediatrics stream da post graduation course ki ahan basahida tamli bani hostel adu da leiba atai investing gi matungina mahana leiba ka atu gi thong adu yum sagai sunamit ki aganba ayukta gi hauna thengjindo da leiba uki makoina nabidang waram da halakpa matam dasu mahesuri ka adu thong hangdopa thengna khide matam adu da investing aduna hostel gi security guard amasong medical management da pawfi ki police kauduna namduna thong adu kakharaba matungda mahak sidon lerambani haire Nakalam Romdana, selfie Namna Honarubada Sire. Maharashtra Pune Manaktalaiba, Baranda Gatrota, Young Singer selfie Namna Honaruba, Sahi Kuntaga Mapan Surapamio Ama. Pit Samanga Rom Lubat Lokamata Sinduna Siri, and a police Nagasi Fongdokre. Police officer Amana Fongdor Pamatung in a Mio Ado, Labaku Panamiki in a Bida Waramda, Maki Kada Konkan Tamala Pagilambida. Baranda Gatrota Laiva, Wagzai Temple Marakta, Ngak Lepke. Matung da mafum madudagi akoy bada yong khara leiba obadagi yong sing aduga loinana selfie namna do hona rubada laibak thiba thawdok adu thokibani hana mauna fongdokle aroi bada content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba punama padaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share to busuka wi kanuk namakpo amakhana thaga jari